Oh, it is fine. No, Bissell Mugafa Moa, Wagankutin Power. Ningamo on the 14th fair. But what to Wagatamu, take Wagatamu, Niki Batabasaba. Kuni Mufiamo, they walk a cano, they swing ata beni wo wi ni ko be tewu we lo wo fere la kan wa le ko ni gidi ba anu kwale ko ba je bi ba so do gba afun to langa di fu fe mi ni bo boni wo le agachi afi o do bu ade ko ko aye ble ma tu ni di ma che ma tu lenje wa to apika che ne je bi da bi ko wo me la kan gbe benga chi da pre na wo man bi e fe kemeni amena gbe na mba ke wo libi Ningeti da kure una government bone majene ga che agaba libya ban wo esiami le ngeti da kure una le kechebi ke wona bo ni dimeo kechebi efen le ngeti da le kechebi e ga ni lanteme aman ba ko wonse o che ni ga ga dangbe bi fen pe gaji amo amete to am ni bona me wo gbege ba mami te o sina san ni galibi na ge ti da kure un giame ni bede se bi o safi amba kwa won se fe body amba kwa won se onu mi jo yan nu pa lohun tin si da pele la won amu ni to amu ni ga ko ni daga na sha ni eje me bi na fu mo to ege libi da bi e aji esun onu acho mi Emmanuel Nilanti Lamte si me fo mi chemo lovely ni ko balante jawe Ibrahim ko Ibrahim akri na file wukupi ni wo ya meji vice chairman ni yomi no boni no ni yomi nji no ni yomi nji ni modromo waka ne bia un ehye ni wo yi wa afie wonda ni moshi ke wo dantue wonda me fe shi eja ke amebu wo yi shimoe lololo woni bi sheku ko na o pako wo fi o le fi kenyu wa asmo wo safi e bonu wo to ine wo safi wo ba ya yin efinik ne ken eji ake wo fi o le eku won to eku mefi mu lo an wo set ne ken eku mefi mu nuchumo ne nye ko ba je bi ene ahwe ludu ahwe card wo che akuche npa wo efen wo che abulai wo che gbese wo che kole woko wo che bukom woche lingreshi woche akutolante ni woche wodantu bi elehun ewo na ke wonto unity no ni brofo chole unity woche ne ke 7 quarters ne ni di akuche npa woni na mba fita woyi ko na me na boni ekomefe mo yodantu ni ke amo amekete na ma ke amekuche bi age wo ekomefe mo lomi ewale yo eji age won fe ni ne no ke wo gaman onupa enga kokwe gan fe inti chon ni wo jishi ye Ghana ni wo jishi ye Ghana game eja ke inchile mo tafra ti wo wa ke jebie shagbene wo mbase ni ka okwe even school na ya apulenche ko okwe scholars ni ana ganyo ko mebe mi egbawo lanteja we you tena lo awo ke wo information ke wo ba wa ni neke ni ne atesi agbene neke department ke ni bi companies ni yo wo kamashine amewa wo eje wo mancheme ke wo nupa ni yo ga ke wo lenche wo ni femu eja ko na ke wo yen Accra Brewery manem ke wo ba ya fi ame support wo si ame head office e maga na ka no ji ada companies ola ni ke afi no ko e kokro me na me to ni bi na ke jo gambo na me ka ame feje e ko me femu ni be wo team iwo won gbagame onupa efa akeshi amefe komefe mo eyan ninu na ewe amegmefe kankan miya ga adangbe bi fe afi o afi mi ka ma ke be pie ke eshafi neke ni anu shi wo sole mo ke fa igba mo ke se ni nke ha ga adangbe bi fe waje manson ton ye wa afi mi ni waje politics ye wa afi mi eja ke eshafi e ni wo ke na wo ikule abo ke eshafi o bana ke mo ko akrowa e ba ga ne ba yafi mo ko efangbe ni anu e ba ni e ba yafi wo mi ke da adangbe bi ake won pa me fai ameje manson ton ye wa afi mi mo na me ke ekomefe mo
ni amekwa kusu no wo fie na amekwa no na mefe ni agbene nyeme keye ni nyon no gba se mi pa me fa me wo me bi a school gbe e ko bi de school pe onle gbosi ni ngoni enye e forget ni be bi e ko bi na te school no ni bo ta wo no fe no nyon fie obi fie e wo mi gba nyeme fe fa ke ame wo me bi a school gbe o yira don. Okay, we find touch up. I saw me Reverend Daniel Ni Odate Lamte. Okay, Reverend. We find animal divert few Reverend Jibo ni oyomo. We find any Christianity ke homo wo yele like Christian banye you homo wo. Wo banye wo you homo wo because homo wo yele e Bible me. Ni gbe kan ke Christophone yo fen Christophone wo. Oko he wo homo wo yele me because homo wo yele ji afini ni atwa hangame. Eja ke ganyo jibo e ono ji omowo ashente ma no ji amekwesi dai ni onyo ke mi ake amosofo amehio ameno amonke ehebe no ni sana ameka ame yawo mi ameka amehewo mi because eji man ni femo eji no ya wo no je wo njamo shi kenyumo fe no ku hambo e isa ka odale shi ewo ke nyumo ha wo ni eni ahun ni ekwewo no afi eti ni afi bani na wo no ni ha na akọ aka ahwan pepele hwan mo ji akeshi shida ke ha nyumo eja ke e ha wo ko wo yi ni e ha ni eteki no ewo wo ke hwan ni nyumo ana ke no na efi ha wo isawo hin ni over na mini jo share mo okay animal bibo te afine homo wo te no te kenkle ye lantejan we omowo mi lele wo yi omowo ni ganfen ye omowo na ya duma wona ke na duma mi ni bi ni sane happy ni twa ke ni bi etele bonisa ke wo ba kai election mi aba no afi ni bi afomo to ikete lantejan we mi apply me asue lashi e wo na ehye maduma obi no ni sane ehele mambi ahye e ba no ni twa ke totomo jinkome ba ye he kome ni modro mo na ajaje na kan totomo efe ni mene afine ni wodomo shi mene sunday ne nye wo yi afi ni mene jishida ke ngawo ni wo ke ha wo nyeme cheme ke nyeme boni ba afi ni wo ba yin shi to enjole ke kome fe mo mi because ga nibi ni wo fi ope ji ake wo yin pa wo hi no ake yue mo mi njo mo yo ni yue mo mi no lo mo yo no ba bi enyu mo ke na nku e da be fen bi e wo ba bi ni bi papai bona fe ni papai aba mi awo cheve to mo na kan ni kase mo be je wo be no ba na no mo fe mo e yue lo mo yue mo we fe to mo lo mo e ada e gan si wo sole mo ke wo sofu eni wo yo mi e ko sofu eni yo gan fe mi nka ke si ina nku e o sofu e fe ba fe kume ni wo sole ni wo ke chose mo yue mo no ni ba ni gan achake je yue mo eni wo ke ba he shikaya amedi shi yue mo ni wo ba yue ni ba ni obrahin ko obraye ni mba chake mo afi ameno fane touch up o fine acho mi na lamle lamte okay o fane afine omo wo tete no ha boten no fie no efe fine ete no fine wa denche ni wo leche wo na ke shishi ajishia o te ahun esa no nye no bashia wo bu awo ene wo ni efe fine wa denche ni mini njo o se yue mo ke ha gadan bebi fe mi ke dan gadan bebi fe akeshi mo fie mo ne ashia e bomode ne ashia no fie no afe fine mo fie mo ni etese ye gamashi e bomode ne ya no fie no afe fe ya ke ni dumo she na mi she ke je mi ton denche ake no fie no fe successful your morning fa no ra okay o fa ne touch up acho mi na lanka okay o fa ne afine te omo wo te no ya boten afine omo wo le no ko ni wa expect akese ba aba no naka afine omo wo le wo ye mi se ya ke shi afi shi no ba so na ke mi se wuluko ye je me na afine omo wo mi se da fe ni ake dan teja we bi e wo jiboko ni akwa acha afon ko be mi ni lan teja we bi e
akwa acha fun be mi God na wo special Over mini nje o share we mo ke agadan be bi fe. e share we mo ni ke adan gan bi fe ake meni elaje ke meni le amesin afen mene won pe mo fi am ke mbalanteja we wo ku pe ni e ko me fe mo pe ni mi mo fi am na trouble lamle lam yo ko lanka lantre gbe fe gbe no la ko ma won pe bo ke mba wo ku pe ni mi ake mene ni se ni wona eda wo meni elaje fe wo fun ba fe ko me ni wo ku pe ni e fe fine Fane ta chobote. Yo. Okay, fane ta chobote. Yo ngbeji asafache ni lante onsroja ni je eyan no. Lante jawe agban nke tun oni se choko fen asafache ji mi. Over afine te homo wote no e haten. Afine mi na ga mo solo kura ahalante jawe bi. Eya ke onye me ni yo man se fin ni amena emi se na ekomenye ba. Ti ba fata wo na ke yi afie nkan ke be afie fe solo ko dagbe afini wo yo ka ese hogba po e wo ta si wo han won wala wo tukusu wo gbe na no wo gbe na si afini omo won wo ye ogba ni jingbe ne won wala gbile bo wo ta si won so ni la ta we bi so kan to de oblayin ko oblayin so wo ta si wo pe nkan be afini omo wo solo Okay, mi jo na gbere mo o share mo ke agadan be fe. Na gbere mo gan share mo ni nke ba la de we bi fe ke gan fe gi ake no fi ano mi la de we wo ji kenkere me ni wo ju no fi ano si ma du mo ju e fa ga no fi ano wo ji kenkere me wo to ke gan ke la de we te fe ake ameku e koni beri wo ya le wo chale na gano agbere si afen ni inti yo je fe ameku na mesa koni e ko be fe mu wo keto gan wo ke awon e ya ke gan ngbe be kuno bi ana gan ni wo yo e be gan masi don ni ki gan masi wo bele na gano wo gan obutu e ya ke gbe se obutu o mi ta ma gan fe te fa na le ake ame fe ko me ni gan enye ye hin gan no ya pe wota wo papa wa koni agbala ti na we bi fe ni ame nu wo ira ma ko e wo gbe ame ke mba sian ko na ma wa ko ni sian e ko eble mama na ebu e na je ceremony ke ha me ana cho mi unis na lamle lamte Okay, over afine te omo wote no e han boten. o fana anukale sande mi witness ko le mo be ni witness mi na ke mene de mi mbako wo hia o mo yeli moda shi afine ni mba anukale sande nka se ni mi e hia elewu inle ni bi about mo hia ke be ni bi ya no e wo hia wa anukale sande mi e hia wa ke mba Mini nje o share we mo ke ha gadan be bi fe alo Ghana bi fe ke ko afine. O wish mo fi am new year wish. O fane be mi to ni gadan gbe kaka me fa ale aka fi wa fi afi ane ban na woda agbe numo ejo woda na ni afi fa fi e wota ni eni na wo egbelegbe ha wo ni be ni wo cheme enye hia wo wonye ni wo ye no na kan no wo ka fi tekusun wonye wo chema na janto no na kan no ka shi O fane o wan yo chon ogbe ke ogbe na. Actually, ni kwe boy the first Kaneshi atofuche. Over te afine homo wote no ten lantejan we homo wo. Nyumodromo na nye wo ye wa file ojugba ayo afi chi nye wa file ni wo ye efe ojugba alo make nyafi esofe afina ye fe ye lantejan we. Ni mini nje share we mo ke ha gadan be bi fe. Share we mo ni iyo ke ha gadan be fe ji gadan be fe afi kome ko ni ke se afi na ye mo wo aye lo jogba Ke o fane te afine lantejan homo wo te no ten. nyumo mo na mo ke dromo na lanteja wo mo wo ete no jogba bonisa nyumo yin shi ni bi ko me gba lanteja wo bi ana ni bi eni gba lanteja wo bi ana won pa ni bi ni gba lanteja wo bi ana won pa
ga manjia cheme wuji ni ta Ghana me ni your tradition can say the majority ake won pa mi fa ake lanteja we gbena na yin e gan kemo ko me ba taye ame bo mo kokko because lanteja we won kemo ko pele no ko lanteja we nye ni di 31st wo pe wo yo mo wo apart from lanteja we moko yo mo ko na moko yo mo wo be ko le ye ken hawo si mi na on posters ye ma mi ni me fe posters na ke pupa che wo mo wo ni wo nu shishi wo le ni ni eje wo won pa fai kemo ko mba mi lanteja we bi ye abimo atna bomo kokko ake wo be no ya le e no ya je na kan boss wala ka ne ke gbin lanteja we yo ka lanteja we ye o ti enu ne ke agama shi fe ni ga tete fe kuti on ke so no ka wo ba kuti wo so ni bi anaka won pele wo afi yeli ye e afi na agba wa ni ene me han ni e ko me fe mu anya adumo shi ye ga because ni jo no mi o to akọ wo ka mo ko pele no ko yi ni wo yo wo shi an ni ji lanteja we wo ko te ni ga ke fi okusun mene chincha hu ne nakate ko mo we wo kuko we te shina meka wompele no wo mene nkent make bo afine mana aduka te ka ba afi e ya totomo ba ni esa ne ba le naka because alle aka ka jeje sa woti meni wo ko te ni game wo ba ka o mene shebe aba bashi na ba bashi mene shebe aba duma na ba fe din ka po ni ke o mo wo yeli baba hu wo to aka mene ju alo ju fo alo mene ho ne on di neke lanteja we ba pitation ke no chi enyu e ka kin aga fe wo won pa majia cheme fa ke ame kwa ni keni ne mi awa ke lanteja wo ga mo ko pele no ko wa me kan ni mo ko ba mi awo beri wo ba mi ha mo ko wa ka ba mi awo ko ni no fi anu anye egbenu ne fe jale o fa na o na gbere mo o final new year wish ke aka dangbe isiwo yo mo ko be ni ke dangbe bi fe me ni yo manse ke me ni yo gan me ni efia no yo mi pa nye me fe fa ake bi ani wo gan egbe wo pa mo fia mo fai o mo fia mo no yo ko fo eje bo mo de ake o ko bi le ba yu gan je mo no le ni ji o ju mo ko bi la yu bo na fe no bi le le nke se eku e ana na eni eje sika wo ka wo bi e ba yu mo ji nko me e be na agba baba dangbe wo mi ke dangbe bi fa ka me wo fe ko me ni wo mo gan mi ni gan ayeyin fe be ni gan ayeyin wa me twa lo ma nya ba